Kakasi Students Union haka kendai trek jemang arajar arpun Rio kelajit iginongket kam batamai jeng Central Executive Committee na kebenta kesamoi trekam arajar arpun Rio arajar arkundai. Aga jeng kap vote kebalong haka negi kesini. Aga negi election kebalong haka sian kebakat Rio li i kejeng wane shembata syadraham da kisau hajar kendai spa Andrew punyongwat kidikot kibana kisau spa prapau tam ki unit jeng keseng haka jelah. Chairman ke election committee ubak Samuel B. Jerwa haba penbenai ke result walaupun pau ke jeng sultanat ban i ke mensiam IT jeng samla ban mi syakamat ban ai jeng syakri. Na ki shipau tu lagi post ki badon Reman Karjana ula job como president, Ruben Anderson Najar como general secretary, badapun keman lang Sanmiet como vice president ke job kanda dan bayakun persyaya ki. Kiwai pat kenang yalam ki job ki kentop yau pencai lang rani como assistant general secretary, Clean Star Shabong como Organizing Secretary, Alarik Karjana como Education Secretary, Penchai Kupar M. Dakar como Information and Publicity Secretary, Gary R. Maulia como Office Secretary, Eric Anthony Nokendri como Sports and Cultural Secretary, Badu Shining Karabi Kio como Environment Secretary. Presiden bertemai ke KSU Reman Karjana ulapan pawe ke jing sungu ya barok gidikot bad ulapan syai bagani ke election kedai tangkelenti ban peniat bet ke seng na gebenta jong kejat benrio ulapan rap basyan ke seng gat sependrung dekot temai hak executive committee bad ke KSU kenya cekmat ban yang na gebenta kimat barok ki bakta ke ri bad pen sengo ke sur jong kejat benrio hakmat ke sorkar bad ki bor ke bedai kimi trong thời gian project review của OA thì qua sinh viên cái chính mình smart kalau tu ini yang kecil seperti banyak lekor banyak kita mau ke isu mau pelajaran tadi pun sedang dari suatu kreatif kamu dari kamu masuk dari kamu kebaik kemudian kamu yang kecil siap kemudian kamu yang kecil yang next kamu kemudian kamu yang kecil seluruh manusia di sini di di bawah mantapur kemudian kedua kecil ini tentang tawa kinongilam kilet kejuan Andre nongren jongsen yaine yaisiam nangwe por shawwe pa so proudly sam the jian ki jongsen currently in general election Andre katanya si pedi baksen kana klan kana yobor na wisdom Kali ketika jongsen wahbreng kacing tentu memburukkan kadai nak ciskam nongren tak kinolam Henry uwe kuat barangkali skam bagaseng dan ayatlan dan dismat namar idoni samla ibadul panlan lagi naraka ketawa jongri macet dari berhoi kumlangren di nonglam sumat Inundal ye ba inai por mendaksi habele ba umat tegam jomani ngori ngota ma kumba fikir kesu kamde seng kabarashiman henry kabayan dekat kajeng sulau kum gawe ti hagini ski misalnya syu kecil perlu hidup haga top job extra committee but haski petkan kebalawannya pinsi Oslo yang kapaksen nak nisfa kanle ini nomor ketiga ki isu ki beren ki mat ki fakta yang ri macam rio kinyanya banginan bencana kumdo berperlu ya dijimu kujogi hot inumlah berbulan penginyo jejok habar isu ki bangyekun Henry kai bakalan bulan dari lomba nginum manfaat wala lagi kelam yang wala lagi ha yang pesno yang jige jog lagi macam tu Kena sebuah organ habang ini hari ini isi jika cingki kalau tak tu hati
ngasok tangawe ya kibriyo bangun man tuju ya seng watnum ka ya rogo mau yo pisah ka namar kaseng jongi idon ya dhot ki bangsalya ban mi badan na ka dawa jan riyo nada ini bentur na ding na senam hendrai kau ini ki dohot coba seng kendai balik kau ke di ban cepat ban hian ban keren ban yekun na ka katawa kau jan riyo anu lagi ban keren kampur medasi nasu yang kau ke cidong jola yang cibakla jola na saya ini kau pun itu bangan jele bandui pahalan bergerak lagi jilang tulisai kopiah mentasi maya berbayang tak ada masalah sim bagi ini baru kum kecilikai kenal bapak kopi yang dibuat baru sekata nilai bergerak dimentar makan tak ada masalah sim bagi ini kecilikai bagi ngecam masih kedua whisky haba jom ya kanu kecil pun jom keseng dan mentari berjaya